ya Kisii barache kumirana no muraibu ense ya Kenya Muske William Ruto ilikuwa kukwandra magendro imiagusi okwana isko ya magacho ye bunge yo ya Kisii haba imsi abo bakorwa mono muraibu barabange ase bunge yo Mheshimiwa Henry Moracha niko bakwanire emiroberio na ande mono ikirenga kyabo ekyogo chigotara umuraibu ense ase bamochire chinkuma unanigo egati yabo bagokoreta yo ase bose ase chisababu cyabo nyene muri kito Wycliffe Orenge na robotira senchire bwikirano aba MCA be county ya Kisii bono nigo barache kumirana no muraibu ense ya Kenya Muske William Ruto rego gukwanira amagenderero ime ya Gusii ejemaga yo muraibu ense ya Kenya ko baregania bene gochia asense ya State House Nairobi robachi gukwanira mangana 3 igoro ya magenderero. As members of Kisii County Assembly, we have received an invitation from the head of state, who is the President of Kenya, William Samoei Ruto, that the leadership of Kisii County MCAs, both elected and nominated, to pay a courtesy call on him in the State House. And we have resolved as a house today that I will be going there later this week. Kama Manane Richmond Ayori na wakilisha wodi ya Bogeka ambayo iko katika eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Langu ni kuwahimiza kwamba sisi tumepata mwaliko kutoka kwa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Naye sisi tukamwambia gavana wetu tuweze kwenda, tulimuomba ruhusa tuweze kwenda pale Ikulu. Kuna maneno mengi ambayo tunaweza enda kuzungumza pale, ambayo maneno ambayo yanahusika na maendeleo, si siasa. Na sababu sisi kama kaunti yetu ya Kisii, ni sisi tulipata ugatuzi. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti. Na kuna miradi ambayo imekwama. Na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. Kwanira abararia magega yo gotware gikaro kya bene kiko kwanira manganayo nigo muraibu abanga sebungo Muske Moracha anyaraga baka kwanira ekirenga gyo kogenda asense ya State House ento go toira State House etokogenda tuchikubwati ebinto chipara egetikia ndege epare yanene kogenda mpaka Kablong chinyagitari chaito Cancer Center Chichiro bono muna boni ge chiro ya Nyambera twaye 350 million e president ya promise ge chiro ya daraja 700 million egetiya ituye stadium 600 million ebinte ebina bitota yete koenda kumuboli ndire lyagocha abilonchi bichake tari ogotebanga nimetenga nimefanya nini eligere tonyore time duration yogocha gukora ebintu ebi nonya nabo nigo batuguterare chinkuma echo cyabere chigonjokana nase mitandao buna nigo bamusiya bubona tokerakero monto abantu emye makuru ase wadi yaye abwasa batu babuna nigo barigana tigo barabuboka ase ebirogo byabo buna aba MCA bali bachorire amana bali nominated chi blog anche chi asoira online bagotebanga kero mo MCA oirwa abantu 100 yakoira. No, we are not going there now on the Wednesday. Etokogenda elected leaders kurukera city ward na nominated MCAs bali ba Kisii County na Nyamira boigo koenda bali nominated MCAs na elected. So montonde bwensi okonya kolikembe onga atwa etu abantu 100 kero mo MCA obunobokora morore bune engondi babasabira bagusii bonse kokeanya maberera ge siasa akorali bagagocha sabarai bakora magenderero ntageta gotaiba bagusii baitonga ntobwate mamo chandons ekiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu ndorobisi ngakitogokora etogotiga ndo bakorere miremo ase igo ayataria mangana siasa neke 2027 tonyakore na ende nintagete bi abantu baitonga barigereri nore mbo ari boikoyo president ko endere yakora magenderero igona pigwa rigento ke gotoirororo na magenderero na inde nintagete na nchentebe nga ntoriko yagenda na bananchi bono esabari ya State House nigo yachakira centre ya bene na igo bona baraya bungo chibare komera no muraibu ense ya Kenya elindo banyako bagosaba ebinto byana nake buna bagosiri taranyora yategera sabara ya buko gendorro eliko kora ekerenge kanene ya magenderero ingoripoteria Ensoko TV ko logasa muchibo soge county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge.